tanya urung Aceh urung lebih hati urung dunia. Hah, nang rodro yang nahai tapi dimang dunia dalam. Alah apa, bangai. Aduh pujodro lalawi he gede. Pujodro li. Betul lah pikiran baju, begaduh tumbung tapi. Urung carong-carong. Ubah sama dengan nampak peduk. Gembira aja dong. Halah. Menyoton lah, nanti lau petuh suara tempat. Lu kemah siram dua apa? Lu kemah beri dak. Nak menyinggung perasaan, nak menyinggung nak tepeh hati ulung drone kedang. Lu kemah beri dak. Karena memang haile tak sabar perbuatannya yang kadi pelaku atas bangsa mulia sesungguhnya perjuangan kadi gantau dengan parti. Hana di mengaku lah mungkin awaknya binatang-binatangnya lom salah. Namban bejat buat disangka di pelaku. Bismillah. Puana tenang lampak mak kayak hidup Presiden Prabowo lampak mak kapreh lolo tu akan ku hajar juga si anjing Prabowo itu. Sikat dia. Sikat dengan omonganku di video. Bajingan, pembunuh bangsa. Dasar kolonis anjing. Aduh tunduk kurumpuh bangsa kelampa mak aku. Kapagah kat telepon Prabowo lah koma aku. Ayo jak kena menumpuk ke. Hah? Yo jak yang menumpuk ke kena. Agama yo kan bencong. Nak hidup presiden dia kayu. Ayo jak cok ke dia. Pembunuh. Aduh ketunduk ke Prabowo. Boleh nak kena dulu oleh para pejuang Aceh sehingga dia kepecundang ini awaknya. Hah? Tunjuk pangkat Mualim sehingga Haji Jenderal dipegang le tahu di mana pasal. Tunjuk pangkat ke dia. Ku pangkat dia yuk. Tapi ucok lah. You lah ni nama bahu berah. Cok tapi you lah bahu. Behana but. Kan pulseh ka lagi hi bangai ka dengku mendaki mana? Wajin kalau ni le. Ilang sudi bayar persen na di bi i cap mandren. Han bade. Na pa je ubat, na di bi ubat le komunis, le kolonis ya mehana na duku. Tate diundang ke Dehu Jawa ha. Na di bi ubat dipupu untuk melemahkan daya fikiran yang kejit bangai dengku mendaki mana di saat membahas sesuatu. Tuan play konsep gogok ni membaca bicara berlancar. Tunjuk konsep padungku Mualim. Bah, ngaji dia ketok di Taufik ke debat daya. Supaya mufum dikun. Supaya mufum dibi salum. Mufum mengakhiri salum. Yang ngalam di meran pasai pegalung hana jelas dibi salum. Yang nak tuduh lam lun pancuri, nak tuduh lam lun awak main indikator, awak main chip. Ikan mula aku tan ku depu. Hah? Kena urung munafik si musyrik dum kalah di nang do Aceh. Hah? Yang hana sadar dro di sodro itu tunggu ji. Padahal dro tu pancuri tak pegagap pancuri pukoi mad. Dro tu urung pajo hak nu yatim tak pegagap ini tu. Oh man. Nak puas hati? Hah? Yang hana puas hati cip lahir saboh. Oh, klarifikasi dah boh pulahir dah boh video ke lempap ma ke awak partai. Bedah lah kalinya. Kaya bila pembunuh lempap ma ke dak mudah ku sokong punuh awak kah. Kena pas kuatret. Nak kaboh yu nyong bangsa ke. Sona yang mau you jawab dah boh video, you klarifikasi dah boh bawa partai. Partai Marangkari je. Anak bedoh ke kelai kembalinya lampak mak petingi bangsa ke binatang pali ke. Ai sedram dua lake din beri dak.
Laki mah beri tak shit karena nyo watepi kasingkat kamu grip ya cih kanyo nyo kamu grip bak lun kasih tengah put yang bak drone nu kamu grip jadi lun akhiri mentong leh nyo jet monyo hanjut dah sambung pun ka mah tapi lale urung drone dosa lun cih idih tengah gadan Allah Akbar idron yang nonton pengkhianatnya lun kan pengkhianat lun kau lun poh bang tha lun tipai bang tha lun petut bang tha ya urung adu domba bang tha ceh padahal tanpa ke hana tukar pikiran hana katuri yang toh ante pang tibang hana sadar ke ino kayo yo draw dum lempap dum ba video live berkan kepat lempap ma kena ko tatrom HP gede ino kapulika muncul draw lempap ma gedum kadang cip mengharapkan gif ladum lempap cip mengharap datang gif na ijo ase patah kaki sini kabe hayu na ijo rimung bangkenya sini kabe hayu katunduk kurungnya bukan Tuhan dengan peng urung drone apa? Hah? Baik dipegahkan Tuhan dengan peng. Kan Tuhan urung drone dengan peng. Nah prinsip katanya udah. Bankana urung baginya urung berbagi je lewat gift kabe hayu sang tunduk kurungnya kabe toirea ka. Mandung peh kelawan ino provokator dumpih kalhe nang roce. Siba agama buwe deh. Baca pahaya yu drama media sosial. Tahun 2020 put muncul wajah ke halen pap. Berkan pat lampap mak. Pat kedum. Hah? Ino kakak muncul draw ke pahaya yo viral draw hebat draw. Solah lun maharaja, solah lun ratu, solah lun king of the king pu. Hah? Limpap. Ngulula enjir ngulabunyo piuh tengku mudua. Milioner, bilioner, triliuner na kulawan ni kaya. Siba agam yo kon wayang tiba agam. Hebat drone obat media sosial lempap man. Seolah-olah drone pejuang. Seolah-olah drone darah Aceh. Gopkon. Kemah beri tak cidram tua. Ya, dan menanci yang terpegahnya hanalun yak kubenci dan hanalun yak mendendam dengan urung drone. Bilon kalau lu lafazkan kalau lu tenak secret dua krek maupun si jum dua jum hana ike hana mo jum ko hana lagi go bla ini kemit ike hana paling digadat ike kan digadat kule peplok le binet le digadat lu le ilung hana ku adu mo jum bukan jum menan sedam dua leke din beri dat leke mo asih utru ba urung drone mungkin ada perasaan kugre drone ke panglima drone ku gure urung drone ku berangkaso lu temah beri dat